Hai menaze ibeting chua ilungta pen mene na mai bai ke zingkai ba mai go Marasam news kederein sa Zeme kona salya ga radele anui naga hezedmen tu menane de si ibe ta tu kadai be makchai ngo de si ibe nai hasuin samze pumket boket changlura gui zabam be luigumze Naga National Political Groups NNPG nai National Socialist Council of Nagalim NSCN IM ne de leuka chiraize panai kyang la kana ne ke ketche ma thong mak pege renchi je tu sia banai chi ne tu ka kolebe so kai kham lu je ta tu rura swin sam gai se forum for Naga reconciliation go samria ne pibang dim churai ra hang zo gai de le zai te ti be chit ke ze krozema dai ting kum chang na jang kai kana sumai ti mui ge NSCN IM nai NNPG rolu ze September joint accord sign to gai be te hu chu ra hang ge zai anui na ga hezen le na hang ki banai ka pling begene naga hezen me ke keche primba chi kamize te tedbam rahange pnuine council of Naga relationship and cooperation pabo khachi be link petche apu pabo khachi be link pet beze convener of NNPG nai NSCN IM gu bampe chairman ne pepe tuze ta gumze anui naga hezen me global longge nai pling sing je ta gumze pasu ta hang me zai anui naga historical right nai political right ka thai je pelura tugule je sale zai ka sia belung ning so kai kham lu je da gum je lung hang da ra bre hei nai chuna ra hei ge anui naga hezet me te chba me be chilu ra hang ge and ASEAN IM nai NNPG ne razi ge ne teluka chi rai je panai kyang na ka na ne coupling be through ke che ke lun be forgiveness coupling be ta to justice nai de si ira peace ne zogai je tingti gu zamra me nai ji chamgai be ngai kham lu je lung hang da ra ber hei ge anui ke se de si i zai hasuin samje ngolung ra zogai ka dai de le zai anui naga hezet men tu mena du apo de ge tin sabse bam ra zai anui hasuwang ra be pi je ten sam khle je tu mena du kem gai de le Sanapati District Wrestling Association Manipur ne tu manata kai pichi kai je pnuine Manipur haram ge railang betu je Manipur State Indigenous Wrestling Championship 2022 Manipur haram ge lungzba menai bedeina ma hangge kapu ben thanu ne hechi ka kriak pen tha kangam be pi be wangra be kru ke November hezi kai ku chum sumai ga ne bam chu je kru ke hezi kai je sro kamai ka chang tingnai mi pui madai mini stadium Sanapati District Headquarters ke ne tahlit ku le je sale Aipo Tariam je Sangai Festival 2022 nai Sanapati District Wrestling Association Manipur ne ka rolu je dim chu ka gu lei zai ne apo Tariam ge ka charang kang tin sap kai je sponsor to be je Manipur government ne tu gu lei je sale Sanapati District Wrestling Association Manipur gu General Secretary RK Gideon ne media na ke ketche kampo bi hi ge sa je Manipur State Indigenous Wrestling Championship 2022 gu entry form hezi pegit ka be leisi tanai bai ke je cruise sana mama ge Sanapati District Wrestling Association Manipur gu office ke entry form mi rangkang changke luze rudo de lei zaine nalang be form pegit betting mikche kru ke je cruise sana ba mai ka chang lei se sale Marasam pogame tai ge sa je apo ka pu ben thanu ne hachi ka kriak pen tha kangam be pi be categories kana palang te je bo ko na bam gu lei relang be categories pe bo je gizi riak srok saminge ku nai pe pere ge bam nai pakna be categories se bo gizi riak srok se minge kang ge bam le na hang lei se sale zai chogu me apo ka pu ben thanu ne hachi ka kriak pen tha kangam be pi ben thage tu chi lang jangam pet mhange hatu tu je kacharang kang laket nai certificate pe gu lei sai pakna be tu chi lang be tu hange kacharang kang sang reaction nai certificate sai pak chumbe tu chi lang be tu hange kacharang kang chang ring ye nai certificate sai pama dai be tu chi lang be tu hange kacharang kang chang him re nai certificate pe gu lei sai consolation prize mina hang madai hange hatu tu je kacharang kang chaming ye pe gu lei je sale Mizoram haram gu hmeiza pom ira kan thabdeuge tim chakser jeti pe sports minister Robert Romawe rotine saze Nagaland government chuna pa peitu zabam pe
Chief Minister ne Furio nai bo kacham ramene punilai kai zata tebe nai anui naga political solution nalang ben tin ringai ra ndri zata tebe center government biakane piri kadai ben nang singlei je sale I is all naga college student union gu ndui dimapur ge lepet ka behi ge Robert Romawe rotene saze kahame ki British ne India kade ge gwangte je telung beting anui naga hezet milei ne haswin samze anui naga hezet mahang kade kacham se je ki je bambe prenchi ka sangdi se kahame ki British raj ta ge memorandum ngaima ra packet sam Simon Commission tage pega is anui naga hezet mene kadai chamse is lunebe kibe anui hai menane chile is sale zai Robert Romawe rotene saz naga kadai ne India kadai kahame ki bagne lungzeno tebe kadai ngomak pesoge naga independence rise sandu pet kai dele chilugum ze railang betuse naga hezet mahange naga political solution tuin rugera pathosing dele is sale zai Mizoram sports minister Robert Romawe rotene saz Mizoram haram gu panda pig dara rangkai ze Mizoram haram ze kraibeting a miking bene fui be nai ka buak zabam haram Mizo National Front ne pnui hang de ka cham chei ze ke betting ge bam dele ka ne tingkum changket high school react set srokum ge Mizo accord se Indian government nai haswin samge bata te sang de ko lu bu changge Mizoram haram ne India de lui ge lung hage ta nai lang ba haram chang zabam dele ze rote ne sale India kadai gu body pe Prime Minister Narendra Modi ne wangra bah bike zing kai je snagane bike zing kai je set lungke anui North East states Tripura nai Arunachal Pradesh ram kya wangu lei je sale achu se du Prime Minister Narendra Modi gu final thought schedule the be to tera pehi peting timcha ka benda langbe logai rarang chichiak lagri lei je sale Tripura haram gu Chief Minister Manik Sahane saze India kadai gu body pe Prime Minister Narendra Modi ne bai kyu zing kai jasna ba mai ge Arunachal Pradesh haram kyatera dina Prime Minister Modi ne bai kyu zing kai de se rimai de zai Tripura haram ke wangu lei je sale zai Prime Minister Modi ne Tripura haram ge public rally body me wang rolu ze lu ne babam lu ro ten sam ga gu lei zai PM Modi ne di chu to chu ba taba misong ga ze tateu chura pe pibang dim chu ga ben tu foundation stone rame lepet kai gu lei je sale anui hai menane chigai ra ile Tripura assembly elections makum wangrambe tingkum changna jang kai ku chum tingkum pi bangge bamgu lei zai Prime Minister Modi ne Arunachal Pradesh haram ke tepege doi poli airport henelimbe gri rame sobam kachi be lepet kai gu lei Indian National Congress Party gu pepe kachi bahange mina kanche belamge lega be lesi kumne kakalang be vote pebe dana he bai gu ze cruises ro khama mai ge sine Congress leader Malik Arjun Karge nai Sasi Tharone presidential post hangke ke chehli ka be jinai bai gu ze cruises kui sumai ge vote se betting mikke Malik Arjun Karge ne vote changsna hate se riaks quizzes na ngolu de lei zai Sasi Tharone vote changket riaks na jakna ngau de lei zai chuna a Indian Congress Party gu pepe ka chi be Malik Arjun Karge ne tegu de lei Indonesia ka de gurze te pe President Joko Widodo ne saze na kum bai ke ziket tingkum changna jang kai kana ge git point thabiki ge ka nge be ne ke chemi pi ne kyut pe nai ka dimbe stampede ne mina haiket himroje ku chum chaidi be git point thabiki Kanjuru Khan Stadium Malanga Bambe Pagu government ne rakeuze to chegu de lei zaine git point thabiki ka chi be FIFA standard kadai re de ge git point thabde ge tim sakcha rezitem bone kachilyo be dichu to chu batak git point thabiki tele ga rai gulei je sale aize Indonesia kadai gu rezete pe President Joko Widodo ne kadai re de gu git point thabde ge tim sakcha rezitem bo FIFA gu pe Gianni Infantoni nai hadoze makum wangrabe tingkum changna jang kai ka chum kumge Indonesia ga degene under 20 World Cup amra bedege hadedam samga lu bechange President Jokowi ne Marasam pogamata ge rangai se FIFA ne Indonesia ga dege git point thabe ting tu chugai razai git point thabe pezer ka chamrame telu helei gai gu leise sale zaine FIFA gu pepe Gianni Infantino ne saze FIFA ne pathodi kan debe to rabeze git point thamadui nai git point thabe pero me bo git point kan thabe ki ge hazam tenebe pe mara to rai gu leise sale ai gena na mai gu Marasam news ka loi ga dele pe guys an kingani mele indu to dele